Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na ugite akambiria mirandi ya ruji iragatigira karibega mba ng'ombe bakuthira nyonta ARITIE JAJA AKIEJANA MBEU cha kwanda KIRI AKARI arigarune yawe ni aria abodite bamenyera batekenderwe MBEU cha mungwana Samugeshima na reported. Nundu bakwendera gusupport urimi roiro mwe GIKARONE kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ntere cia RUGURI ara imunthi koronti ya antu yitigite kiatho kia ugaibwa MBEU kiri AKARI ara akiaria gavana Muthomi Njuki apete AKARI baba wirane bwa kubaretera mirandi nkutho ya uthina mbere ntere ino cia igamba ng'ombe. Wirane bwa mbere ibwa gutigira ati AKARI baba bari na ruji rukugana rwa kunywa na rwa kurima ara augite ati agatetheria kwagirithia murandi wa ruji wa kamaindi kuma ni mujumbe uri ruji tuthuratirite bari arwicagwa gitogo wetagwa gitogo kamaindi water project mukurumenya bana maumite kamaindi ruji rwekiriwe pipe imwe ciatukire thaino cingi ciari nini mwako ni mbigirite shilingi milioni 10 imwe 10 million ya kurutha pipeline ringi iria tinturiku na pipe nene kwambiriria intake ya baria gitogo kwiguruka na barabara nginya baria murigi na tuje twikire ciingi cia kuthina utere iria cita latros na milioni 10 cia ya kuigana nkongerera. That is going to be a flagship project Kamaindi Water. Nkuruki ariuga kinya AKARI bakajoke na mutino batiti wa nyuma kiri mirandi eno ya ruji AKARI bakathwana nabo akibairaga bagakundwa ruji kuma kiri mutambo wa kuthambia ruji wa kabari yange. Twina mbeca cia special projects ila tunekera tundu akathwana municipality baada kabari yange treatment plant tukathondeka tangi ya 100,000 liters baada ya guru ya kwiga ruji tukadagura twina ruji tuko itano muvurisho rula ngiro rubinge no twakuda twina capacity ya kuda twina storage tuga change ya pipeline yenu ila yumeta treatment plant gucha kinya bantu betagwa kathwana twikire pipeline njero ya chuma ile gakuwa ruji nonkiumba gusavu area kathwana yonde 20,000 families area kathwana wongwe kari kinya cibitari obisi. Nkuruki ariuga thirikari yake iri na mubango wa waka kieni kia michetho ntere cia munguni muciojo wa kathwana. Thirikari ya Tharaka Nithi ukarukira kwenu ni tu identify kana tuona kithaka baada bakuna kile magita wa munguni kithaka kimwe ina eka imwe 17 acres para tukuthondeka stadium nene tira rikuria kirubia tira rikuria marimanti tira rikuria chogoria tukalotha stadium ikaringwa ibaro ithatu cia mubira thiini wa kathwana stadium tikathwana field kathwana ariuria AKARI baemenyere batikenderwe MBEU itachunkunitwe na ataalamu noe munini wake Wilson Mwisiraeli akiuragia atongoria bathirie ciaca cia tene kenda bona kanya gakurutira AKARI wira ukathie baria ndukani chuka MBEU gakunengera muthi ni endwa 900 ukathie baria kathwana MBEU gakunengera muthi ni endwa 950 ile kuna ndo makaumena na ndo shinge makwera nimende magana matandatu wadi wa banda ikara kuwata tuze wira tutakwenda kuligeria siasa ni halile siasa ni akikiraja na kiki sawa ya rikali yetu ya Kenya kuma top to bottom nyuma ne kulinga siasa ni siasa akikiraja anzo atoro mabukia kwa edu ilato edu kwa mtu legita yae mtu legita yae mimi kitaka kulutawela na mimi namuunga mkono ngabana Njoki endelee kufanya kazi ile ambaye aliweka kwa manifesto atinama Tharaka Nithi eno transform kwa hiyo nikiomba kama kulinga siasa mapema batigana na jio mawate tuldewe. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.